Malsawmna Daifim clear to zongzongte in vain to be ule coming to Lalhruaitluangi ania 78 lang ko shanaloi kania 78 lang ko shana master guy zirlai me kani ina katuron se to Fanghmir changa kan zirlai zi theite ti anidona amusain pathian to thiang longai thang u Thupui te bungruk chang ru ka changa chang riat nang thatchipa Fanghmir ti dan te chutla fingro ani chuan lalte ho tu te rorel tu te nei lovin ni puya so an che khoma an seng hunin an ei tur te an seng khom chin pathianin kan za tanwan mi som sak chero se ole Fanghmir ti hi thil lung te takte te matak ania an thiam na le theina ti hi an mang changkai thiam ema an mani ne na changa kan zirlai zir chwa thei poi mu tak tak te karon soidon ani ama saber tan chuanin Fanghmir te hianin to rim hlutzia min zirtera kan thachia hianin min ti khot lai ema Fanghmir ta chu an thatchi ve ngai lawa an theina ang to ka khanin an ma thil om zong zong ka chu an hlen char char me china an mani tumna an ngit em bok ani kini po thorim na nun kan nei chuan kan nun kan ti sa kan kharau le kan tho chwa thlengin pathianin malmin som don ani adot le tan chuanin Fanghmir chang hianin mani kanin fui phur thiama chozia kan mu theinga an mani pumro le an chen na kan an chen na hianin an mani tan engma chuan lam asiam sak ve lova le an mani hi tuma na va thokro u in tiang te kha an nei ve nga lowa an mani hianin thunem nga ta khan an thok mai china an zin nga hian captain ho tu le shwai tu hi an om sang lowa an vai hianin captain hi an ni tok meya achan chu an mani hianin self discipline chatak an nei wang ni adot le tan chuanin Fanghmir chang hianin ke mani hi kan ma huna ta na kan lewin phwa cha lok le kan lewin bwa sei lok a chozia kan mu thenga Fanghmir te hianin an cho tur hi an che khol china chuan chumi chu fawanga te ni puya te hianin chuan lewin lakhom sakvek china chuan tikhan thlasika khanin an mani ta na pona chhuangai lo khanin tikhan an chu che khol sa kha an ring le mai china chuan an mani hi na tho hun le hei an mani chol hun tur hi ani siam sakthlap ve chin bok ani ato ber tan chuanin tho ho na le impom khatna ania Fanghmir te hianin mani a tho a hianin midang te ne na tho ho a chul zia hi min zirtir in kan mit nge point kan na sai me manga mani chu ti theilo chu midang te ne na kan ti khani lo thei mai china le kan rang jok buka kan thil ti ring a khan kan rang em jok buka chuanin Fanghmir te hianin an thil ti le tum hi an sherana chumi ti lotling nge tur chuanin an vai na sathakin an thok china an vaya chataka an zo ma chu tuma ani phatsan ve ngai lo ani kan thil ti ate mi in milo fui phur hi chuanin kan phur thei em ma se beidon chang alo thlen hianin kan phur na zong zong te khalak boin a om china khata tak khanin mania in thunun theina kan nei kha chuanin kan thil ti tum kha kan shet chan em to awang khanin khami khanin mi shwai chhozel theidona kan taima ka pathian kan rin tlata pathian du zonga kan nom tlat chuan pathianin malmi som chau do ani khade zong kha ka thurun sei thei te chu ani a